Sai. Mezano wa kifaru. Ana wajenga kabisa. Wacha kuna basi upika kama ine wakavaiwani urundi. Niyanda TV Rwanda uba ukurikiye aho tukogezaho amakuru ubutasanga handi nkuko bisanzwe n'amakuru twakoreye ubusesenguzi ubugororangingo amakuru mbese tukugezaho yimbitse ameze neza cyane tukakugezaho mbere y'abantu cy'ubusabwa gusa nuko wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ko tuyashyizeho uyabona mbere kandi uyabone mu buryo bworoshye butakugoye. Ubu noneho bimaze kugera ku mukuru w'igihugu Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo uyobora Repubulika Demokarasi ya Kongo. Inkuru iri kuvugwa nta yindi ni operation yari yamukorewe yuko yagombaga kwicwa. Ese byagenze gute? Ariko Imana iza gukinga akaboko haburaho gato gusangagwe mu mutego w'urupfu cyangwa se abe yabura ubuzima. Ni inkuru ngira ngo nkugezeho nkubwire uko operation yari yapanzwe kugira ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi abe yabura ubuzima, ariko biza kurangira arusimbutse cyangwa se arokotse. Mu minsi ishize hajya humvikana inkuru zitandukanye zivuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi akomeje kugenda ategwa ibico ariko bikarangira arusimbutse, ndetse yeze kumvikana ubwe atangaza yuko agiye kuba mu mujyi wa Goma kugira ngo acungire hafi umunyeshyamba za M23 zikomeje kuzengereza igisirikare cye cya FARDC, yewe anatanga amabwiriza ku gisirikare cye, ariko biza kurangira atimukiye aho ngaho. Naho rero byumvikanye ko ngo hari umugambi w'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamenye yuko yashoboraga kuba yagwayo cyangwa se yahapfira, birangira rero afashe icyemezo cyo kutitabira kujya kuba mu mujyi wa Goma. Ikindi nuko yigeze gutegura inama ikomeye yari yahuje abadepite, inama yagombaga nawe kwitabira kuko yagombaga gufatirwamo imyanzuro itandukanye harimo no kwiga kubijyanye n'umutekano cyane cyane n'umutwe wa M23, ariko iyo nama nayo ngo yagiye kuba mu masaha yo kuba birangira Perezida Felix Antoine Tshisekedi atayitabiriye. Aho hose rero ni byakekwaga ko yaba yaratizeye umutekano we ndetse ko yabonaga ko ashobora kuba yahasiga ubuzima. Hongereye gusohoka inkuru muri aka kanya ivuga yuko Perezida Tshisekedi yarusimbutse, urupfu yarusimbutse bimaze kugera kure. Ni operation ngo yamukoreye kugira ngo abe yabura ubuzima. Nibikomeje kuba mu gihe imirwano n'ubundi imeze nabi cyane hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC, igisirikare gifatanyije n'inyeshyamba za FDLR n'inyeshyamba zituruka mu Rwanda zasize zikoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, bagafatanya kandi na Maimai nubwo muri iyi minsi bari no gufatanya nabo bitwa urunana. Izo nyeshyamba zose ariko ibibazo ziri guhura nazo nuko ziri kugenda zamburwa uduce zari zituyemo zari zarigaruriye zabagamo mu mashyamba ya Kongo, harimo nk'inyeshyamba za FDLR zambuye ikigo cya gisirikare cya Rugari, zamburwa ahitwa Tongo, ndetse na Rudurunana muri iyi minsi biravuga yuko yambuwe igice cyayo. Ni bikomeje kugenda biba mu mirwano ihanganishije igisirikare cya leta nyine ndetse n'inyeshyamba za M23. Aka kanya biravugwa ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yasimbutse urupfu. Na makuru aturuka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo avuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yasimbutse umutego warugamije kumuhitana. Ibitangazamakuru byo muri Kongo biravuga ko akomeje kugirwa ibanga ari umutego waratezwe Perezida Tshisekedi ugamije kumuhitana, ariko ngo kaza kurusimbuka cyangwa se akaza gukizwa n'Imana. Aya makuru rero akomeza avuga ko hari ibaruwa yari yigenewe Perezida Tshisekedi, ariko ngibanza kwakirwa na Girene Nyembo, ni umuyobozi mukuru w'ibiro bya Perezida Tshisekedi nkuko biri mu nshingano ze. Ngo Nyembo yabanje kwifungurana ubushishozi mbere yo kwijyanira Perezida Felix Antoine Tshisekedi, hahita hazamuka umwuka uhumanya watumye Nyembo amererwa nabi cyane, ahita anajyanwa mu biti. Ku rundi ruhande abanyekongo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi baravuga ko ari amayeri ya Perezida Tshisekedi ushaka kwikiza abashobora kuzamubangamira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka utaha. Akaba ari nayo mpamvu rero ngo bakomeje kubigira ibanga, ndetse ko iyo biza kuba uburozi bwari bugenewe Perezida bwari guhita buhitana Nyembo wabanje kwifungura. Aya makuru rero iko ngo akomeje kugirwa ibanga mu gihe hakiri gukorwa iperereza. Aremeza ko mu gihe ikiri imbere guverinoma ya Kongo izatangaza abihishe inyuma y'umugambi wo guhitana Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Mu zindi nkuru ziri kuvugwa nuko muri M23 yahaye ubutumwa inyeshyamba za FDLR ziyemeje gufasha FARDC mu kurubarwanya. N'umutwe wa M23 wagize icyo uvuga ku nyeshyamba za FDLR zimaze igihe zifatanya n'ingabo za leta FARDC mu rugamba bahanganyemo muri teritwari ya Rutshuru na Nyiragongo ziherereye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Mu kiganiro yagiranye
n'abanyamakuru muri iki gitondo cyashize, Majoro Wiringoma umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare yavuze ko FDLR ishobora kuzisanga nta barwanyi isigaranye. Majoro Wiringoma akomeza avuga ko kuva M23 yakongera kubura imirwano mu mwaka wa 2021 imaze kwica abarwanyi benshi b'inyeshyamba za FDLR, abandi bafatwa mpiri. Ubu bakaba rero bari mu maboko ya M23 muri iyi minsi. Akomeza avuga ko FDLR igomba gutekereza kabiri ikamenya ko idashobora guhagarika abantu barwanira uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo, kandi mu gihe bari abanyamahanga bariho umuvumo kubera amaraso y'inzirakarengane bamennye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda, ndetse bamwe muri bo bakaba bashakishwa n'ubutabera kubera uruhare bagize muri iyo jenoside. Majoro Wiringoma yemeza ko uwo muvumo ari wakomeje kubakurikirana, bakaba baheze mu mashyamba ya Kongo bahungabanya umutekano w'abanyekongo. Yongeyeho ko inyeshyamba za FDLR ntaho zitaniye na FARDC ngo kuko bose barangwa no kunywa urumogi n'ubusinzi, bityo rero ko abantu nk'abo badashobora kwitambika M23 ngo babashe kuba bayitsinda. Ati FDLR izisanga nta barwanyi isigaranye kuko kuva twatangira imirwano muri 2021 tumaze kwicamo benshi cyane, abandi tukaba twarabafashe mpiri, ubu bari mu maboko yacu. Ntabwo FDLR yabasha guhagarika abantu nkatwe turwanira uburenganzira bwacu mu gihugu cyacu. Bariya ni abanazi bo muri Afurika bagendana umuvumo kubera jenoside bakoreye abatutsi mu 1994, barangiza bagahungira mu gihugu cyacu aho bamaze igihe bahungabanya umutekano w'abanyekongo. Ntaho bataniye na FARDC kuko bose ari abanywi b'urumogi n'ubusinzi bwabasaritse. Icyo bakwiriye ni gereza no kujyanwa mu muriro utazima. Abantu nk'abo ntabwo batsinda M23. Majoro Wiringoma yongeyeho ko abarwanyi ba FDLR bashutswe n'abanyapolitiki muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma yo kubemerera amafaranga kugira ngo barwanye M23, ariko ko bizarangira aribo babihombeyemo, ndetse ko igihe kizagera n'abatarafatwa ngo bagezwe imbere y'ubutabera bakazafatwa bakaryozwa ibyo basize bakoze mu Rwanda n'ibyo bamaze igihe bakorera abanyekongo kuva bahagera mu 1994. Ntitwashinja u Rwanda gutera Kongo kuko nta kimenyetso na kimwe kigaragara. Reka nongere ngushimire cyane wo kurikira amakuru n'ibiganiro bya Anda TV Rwanda. Kora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye kugeraho mu buryo bwihuse kandi bworoshye, n'amakuru utasanga ahandi kuko tuba twakoreye ubusesenguzi n'ubucukumbuzi tukakugezaho mbere y'abandi kandi ameze neza cyane. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba n'umuyobozi w'akanama k'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yatangaje ko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko ibyo Repubulika Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda ari ukuri, bityo rero ko kugeza ubu u Rwanda ari umwere kuri ibyo bibazo. Yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru na radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI cyagarutse ku ngingo zinyuranye zirimo ibibazo by'umutekano biri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yakunze gushinja u Rwanda kuba nyirabayazana ibibazo bira mu burasirazuba bw'iki gihugu, irushinja gufasha umutwe wa M23. Gusa u Rwanda narwo rwakunze gutera utwatsi ibi birego ruvuga ko umutwe wa M23 ugizwe n'abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo, bityo ko u Rwanda ntaho ruhuriye n'ibibazo biri muri burasirazuba bwa Kongo Kinshasa byakabaye bireba igihugu cya Kongo ubwacyo. U Rwanda ahubwo rushinja Kongo Kinshasa gufasha umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 mu gihugu cy'u Rwanda, kandi rukagaragaza n'ibimenyetso simusiga. Perezida Evariste Ndayishimiye bazategereza ibizava mu biganiro biri kubera i Rwanda, bityo impande zombi hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo nibamara gusasa inzobe hazamenyekana gitera y'ibi bibazo. Muri iyi minsi umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba watangiye kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo mu rwego rwo kugarura amahoro muri aka karere. Nta kibazo cy'intwaro dufite kuko twibitseho nyinshi za FARDC. Ni Anda TV Rwanda ubu ukurikiye. Kora subscribe kugira ngo amakuru yacu ntakagucike ahubwo ajya kugeraho mu buryo bwihuse kandi bworoshye. Umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Majoro Wiringoma amaze gutangaza ibintu bikomeye cyane mu gihe imirwano ikomeye cyane muri iyi minsi, ndetse M23 ikaba imaze iminsi yigaruriye uduce twinshi by'umwihariko twegereye umujyi wa Goma. Abenshi banavuga yuko yabiri gusatira uyu mujyi ishaka kuwigarurira. Hakomeje kumvikana amagambo atandukanye ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Cyane cyane muri M23 abavugizi bayo batangaza ibintu bitandukanye ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Muri iyi minsi havugwaga amakuru yuko FARDC yaba yarigaruriye igice cya Kibumba, ariko M23 yo irabihakana iyivuye inyuma ivuga yuko
nta na gace na gato bafashe kigeze kigarurirwa n'igisirikare cya leta FARDC ndetse n'abo bafatanyije aribo FDLR ndetse na Mai Mai Nyatura. Ibi byose byatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu cya gisirikare Majoro Biringoma. Ubu rero yongeye gutangaza andi magambo atangaje ati nta kibazo cy'intwaro dufite kuko twibitseho nyinshi za FARDC. Umutwe wa M23 uvuga ko kuva wakongera kubura imirwano umaze kwibikaho intwaro nyinshi za FARDC uzifatiye mu mirwano imaze iminsi ibahanganishije ku mpande zombi. Ibi ni byatangajwe na Majoro Biringoma, umuvugizi wa M23 mu cya gisirikare, ubwo yagiranaga ikiganiro n'abanyamakuru. Majoro Biringoma yavuze ko mu mirwano yabahanganishije na FARDC muri Kamena, ubwo M23 yigaruriraga bimwe mu bice bigize teritwari ya Rutshuru birimo n'umujyi wa Bunagana, babashije kwambura FARDC intwaro nyinshi zirimo intoya n'inini zirasa imizinga ndetse n'ibifaru bitandukanye. Akomeza avuga ko kwa 20 ubwo FARDC ifatanyije na FDLR n'indi mitwe itandukanye ya Mai Mai bagabaga ibitero ku birindiro bya M23 bagamije kuyambura Bunagana n'utundi duce yari yaramaze kwigarurira, nabwo M23 yabambuye intwaro nyinshi zirimo izirasa imizinga n'into ziri kumwe n'amasasu yazo. Vuba aha ubwo FARDC yongeraga gutangiza ibindi bitero bikomeye yifashishije indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yari iheruka kugura mu gihugu cy'Uburusiya. M23 ivuga ko byabaye akarusho ngo kuko kuri iyo nshuro mu ntwaro yambuye FARDC harimo n'igifaru kimwe, ikindi yaragitwitse. Ati kuva twatangira imirwano tumaze kwambura FARDC intwaro nyinshi. Ubwo twafataga Bunagana twayambuye intwaro zirimo intoya za machine gun n'izindi zikomeye zirasa imizinga. Kwa 20 Ukuboza 2022 ubwo bongeraga kutugabaho ibitero twabambuye izindi nyinshi, ariko ejo bundi ubwo baduteraga bitwaje n'indege za Sukhoi 25 byabaye akarusho kuko mu ntwaro twabambuye harimo n'igifaru kimwe, ikindi twaragitwitse. Yongeyeho ko kugeza ubu nta kibazo cy'intwaro M23 ifite ngo kuko izo bamaze kwambura FARDC zihagije. Ati kugeza ubu nta kibazo cy'intwaro dufite kuko izo tumaze kwambura FARDC zirahagije, kandi tuzakomeza no kubambura izindi igihe cyose bazajya batugabaho igitero. Izindi ntwaro M23 yeretse itangazamakuru nyuma yo kuzambura FARDC. Majoro Biringoma yanakomeje ku zindi ntwaro M23 yibitseho ubwo abarwanyi bayo bategaga igico abasirikare ba FARDC. Hari ku cyumweru ubwo abarwanyi b'uyu mutwe bateze igico imodoka ya FARDC yari itwaye intwaro izijyanye ku birindiro bya FARDC mu mujyi wa Rutshuru, ariko abasirikare ba FARDC babonye ko M23 yabateze bahise basohoka mu modoka biruka n'amaguru, abandi bafatwa mpiri. Iki gitero cyagabwe muri kuri FARDC mu gace ka Bweza. M23 igatsindira intwaro nyinshi za FARDC cyabaye ku buryo butangaje kuko nta n'isasu na rimwe ryigeze riraswa ku mpande zombi. Ni kenshi ubutegetsi bwa Kongo bwakunze gushinja u Rwanda na Uganda guha umutwe wa M23 intwaro, nyamara M23 yo igatangaza ko umuterankunga wayo mukuru ari FARDC kuko aribo yambura intwaro. Ibigwi bya Colonel John Imani Nzenze wa M23 nibo dushaka kuvugaho muri iyi minota. Numwe mu bakoze agashyi cyangwa se bigaragaje cyane kuva imirwano yakongera kubura ihereye mu gace karangira muri teritwari ya Rutshuru kugeza magingo yagiye yigaragaza cyane mu mutwe wa M23. Urero nibo wahize bukware FARDC na FDLR kugeza bazinutswe agace ka Kibumba. Colonel Imani Nzenze John wa M23 numwe mu basirikare bakuru b'uyu mutwe, by'umwihariko akaba ayoboye umutwe w'abarwanyi badasanzwe w'intare za Sarangwe cyangwa se Reliyo do Sarangwe. Colonel Imani Nzenze numwe mu basirikare baki batangiranye n'umutwe wa CNDP ya General Nkunda waje gusimburwa na Ntaganda Bosco mu mwaka wa 2013 ubwo M23 yasimburwaga igahungira mu bihugu bya Uganda n'u Rwanda. Colonel Nzenze ari mu basirikare bahungiye muri Uganda, aho yari kumwe n'abandi basirikare bakuru b'uyu mutwe nka General Makenga, Colonel Mboneza na Colonel Ernest Sebagenzi. Colonel Imani Nzenze numwe mu bazanye igitekerezo cyo kuva mu nkambi bari bashyizwemo muri Uganda. We na bagenzi be bigira inama yo kongera kwisuganya, bahita bashinga ibirindiro muri Rutshuru kugeza mu Gushyingo kwa 2021 ubwo bakiraga amasezerano hanze bagiranye na guverinoma ya Kongo Kinshasa ibinyujije muri Minisiteri y'Umutekano, aho M23 yongeye kugaba ibitero. Colonel Nzenze yahawe kuyobora umutwe w'intare za Sarambwe Reliyo do Sarambwe, wahawe n'umugaba mukuru amabwiriza yo kwigarurira umujyi wa Bunagana mu bitero bawugabyeho baturutse mu misozi ya Sabyinyo. Mu bitero rero biheruka kuyoborwa na Colonel John Imani Nzenze birimo ibitero simusiga by'umutwe ayobora byahanganye na FARDC ifatanyije na FDLR muri groupement ya Kibumba. Ni ibitero byarangiye mu cyumweru gishize ubwo Kibumba yafatwaga na M23 mu buryo bworoshye kandi bwacanganyikishije cyane FARDC. Gusa
Kugeza ubu Colonel Nzenze aracyahanganye n'ibitero bya FARDC igamije kwisubiza ibice bimwe bya Kibumba, nkaho ku munsi w'ejo hiriwe humvikana urusaku rw'ibimbunda biremereye cyane muri aka gace. Usibye kuba ayobora intare za Sarambwe cyangwa se Rio de Sarambwe, Colonel Nzenze ni umujyanama wihariye wa General Brigadier General Sultani Emmanuel Makenga, komanda mukuru w'igisirikare cya M23, indwanyi nawe idasanzwe uzi imitoreze y'uburyo bwose mu gutsinda urugamba bahanganyemo n'igisirikare icyo ari cyo cyose. Inkuru yihuta itugezeho aka kanya iturutse muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nuko ubu ngubu M23 iri mu birori bidasanzwe, ibirori bitigeze bibaho nyuma yo kuba yigaruriye utundi duce dutatu. Abarwanyi bayo ubu ngubu bari kwakirwa gitware, ndetse ni ibirori bikomeye cyane nkuko video ibigaragaza. Nagira ngo wenda mbere yuko nkubwira iyi nkuru irambuye n'uburyo byagenze, nkubwire ko nyuma ya FDLR, Rudurunana na FPP nabo biyemeje gufasha FARDC guhangana na M23 noneho mu buryo bweruye. Ni izindi mbaraga zije cyangwa se andi maboko nyuma yaho muri iyi minsi FARDC yagerageje kwifashisha inyeshyamba za FDLR ndetse na Mayimanyatura, ibintu bigakomeza kuba ibindi bindi, yabikandazana n'indege zo mu bwoko bwa Su-25 izikuye mu gihugu cy'u Burusiya, ariko bigakomeza kuba ingorabahizi. Igisirikare cy'umutwe wa M23 kigakomeza kugenda kibakubita inshuro cyangwa se kibakubita nk'umwana muto. Kuva umutwe wa M23 wakongera kubura imirwano mu mwaka wa 2021, abarwanyi benshi baturutse mu mutwe wa FDLR bagaragaye bari kurwana ku ruhande rwa FARDC. Ndagira ngo nkugezeho iyi nkuru gusa mu kanya gato ndakubwira yuko ubu ngubu ibirori bikomeje cyane, umutwe wa M23 uri kugenda wishimira intsinzi. Ni inkuru nza kukurambura, ariko wenda ndagira nkubwire ibi ngibi yuko ubu amakuru yo kwizerwa aturuka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo avuga ko ubu hiyongereyeho indi mitwe kuri FARDC yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ikorera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariyo Rudurunana n'umutwe wa FPP. Mu mirwano yari imaze iminsi 11 idahagarara ihanganishije umutwe wa M23 na FARDC ku kiraro cya Ngwenda gihuza grupoma ya Binza na Busanza. Ku munsi w'ejo abarwanyi benshi b'umutwe wa Rudurunana bagaragaye bari kumwe n'ingabo za leta FARDC bahunga imirwano nyuma yaho umutwe wa M23 wari umaze kubambura ibidasubirwaho icyo kiraro cya Ngwenda ukagishyira mu maboko yawo. Amakuru rero atugeraho muri teritwari ya Rucuru aravuga ko impamvu FARDC yari ikomeje kwihagararaho ikaba yari imaze iminsi 11 ihanganye na M23 kuri icyo kiraro byatewe nuko yarimo ifashwa n'abarwanyi b'abanyarwanda bo mu mutwe wa Rudurunana, nubwo byaje kurangira n'ubundi bimeze nabi cyane M23 wayigaruriye icyo kiraro. Guhera rero mu gitondo abarwanyi benshi bundi mutwe uzwi nka FPP nawo urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bagaragaye bari kumwe n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC mu mirwano iri kubera muri grupoma ya Ishasha mu duce twa Nyagakoma na Buhoro muri teritwari ya Rucuru, aho bahanganye n'umutwe wa M23. Amakuru atugeraho aturuka aho ngaho duhabwa n'utashatse ko amazina ye atangazwa mu itangazamakuru ku mpamvu z'umutekano we, avuga ko abarwanyi b'umutwe wa Rudurunana na FPP baheruka gusabwa n'ubuyobozi bw'ingabo za FARDC gutera ikirenge mu cya FDLR na Mayimanyatura bagafasha FARDC kurwanya umutwe wa M23. Ni nyuma yaho abarwanyi ba Rudurunana na FPP ubwo imirwano yari yirimbanyije mu kwezi kwa Kamena 2022 bari bamaze kwivumbura bavuga ko batazongera gufasha FARDC guhangana na M23 ngo bitewe nuko batahabwaga ibyo babaga bemerewe bituma bata urugamba. Muri iyi minsi rero umutwe wa M23 ukomeje kurushaho kwigarurira ibice bitandukanye. Imitwe nka Rudurunana na FPP ngo yongeye kwemera ubusabe bwa FARDC, yemeza kugaruka kuyifasha guhagarika umuvuduko wa M23 nubwo bikomeje kugenda biba bibi cyane cyangwa se binanirana. Rudurunana na FPP bahuriye he? Ubundi byagenze gute? Imitwe ya Rudurunana na FPP igizwe n'abarwanyi bahoze mu mutwe wa FDLR ariko nyuma baza kwivumbura bajya mu mitwe itandukanye ubwo bapfa ikibazo cya kiganduga n'amafaranga yaturukaga mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, ubuhinzi, ubwambuzi no gusoresha abantu ku ngufu, bituma rero bashinga yabo mitwe, ariko ubundi bose nyine bahoze ari mu nyeshyamba za FDLR. Icyo bahuriyeho kindi nuko bose bagambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda kandi bose bakaba bafite ibirindiro mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru rero yindi nashaka kukubwira nuko kugeza ubu ngubu muri aya masaha M23 iri mu birori birimbanyije nyuma yaho yigaruriye, nyuma yaho yafashe utundi duce dutatu, abarwanyi bayo nyine bakakirwa gitwari. N'abarwanyi ba M23 binjiye muri grupoma ya Nyagakoma mu gihe FARDC yahunze ikoresheje amato
abarwanyi b'uyu mutwe bageze hakurya y'umugezi bakirwa gitwari. Ni imirwano rero yirimbanyije muri teritwari ya Rushuru, aho uyu mutwe kuva ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 bashushubikanyije ingabo za leta FARDC zifatanyije n'inyeshyamba za FPP abajyarugamba mu bice bya Ishasha, Nyagakoma na Buhoro. Muri iyo mirwano rero ikomeye cyane, ingabo za leta FARDC zahungaga zerekeza ahitwa Bicumbi ku cyambu cy'ikiyaga cya Edward mu masaha ya saa 5. Ntiharamenyekana abaguye muri iyi mirwano. Ifatwa rya Nyagakoma riha ubugenzuzi bwuzuye bw'umupaka wa Ishasha ku nyeshyamba za M23 rero bikaniyongera ku mupaka wa Kabuhanga nawo imaze iminsi yigaruriye. Uduce twa Nyagakoma na Buhoro turi muri groupement ya Ishasha ihana imbibi n'iya Binza, hose ni muri teritwari ya Rushuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Gusa andi makuru avuga ko agace ka Kabizo, kamwe mu duce twa Tongo kari gasigaye mu maboko ya FARDC, nako ngo kamaze kwigarurirwa n'umutwe wa M23. Na makuru tukiri gutohoza, tukiri gukurikirana. Komeza ukore subscribe niba utarabikora, kugira ngo amakuru yacu n'ibiganiro bitandukanye tukugezaho bicukumbuye, bisesenguye, bimeze neza cyane, bijye bikugeraho mbere y'abandi. Amakuru tukugezaho ubutasanga ahandi tukakugezaho mbere. Icyo usabwa rero no gukora subscribe nyine, ukaba wanakwanda share kandi ugasangiza abandi amakuru yacu, cyangwa se ukaduha igitekerezo, biradushimisha cyane. Icyo tukumenyera no kukugezaho amakuru umunota ku munota uko agenda tukugeraho.